Mai tūranga nui a kiwa ki te ao, e whakarite ana Josh Wharehinga mō tana haerenga tāwāhi tuatahi hei prehitini mō mekemeke Aotearoa. It's quite fitting for me to be able to go with the elite team, with the All Blacks of our sport essentially, over to Sydney for King of the Ring and then over to Brazil for the World Cup. If our boxers perform really well internationally across the different weight ranges, all of those kinds of things, then there's a high likelihood that New Zealand Olympic Committee will select our athletes. Ai, aroana ki ngā mekemeke kai tā wāhi, arā tonu ngā wero ki te kāinga. Kua rua marama ia I tēnei tūnga, e haere tonu ana ngā ketu-ketunga te kahu raunui I a mekemeke Aotearoa. So I was formerly the Deputy Mayor of Gisborne, a councillor for 4 terms. Over my last 2 terms, I was the chair of our Code of Conduct Committee. So I'm very, very familiar with processes like this to help navigate my board and the sport through. Hei tā Wharehinga he Māori tana āhua whakahaere. Lots of whakawhiti kōrero, you know, going to see people kanohi ki te kanohi, you know, to have you know, ngā kōrero taumaha, kōrero tau kume me ki, orite ki te pai. I nei ko tana aronga ko ngā whakataetai a ao I a mekemeke Aotearoa e whakarite ana mō te whakataetai hoa whenua a ao ka tū ki kotirana hei tēnei hurai. Rahia Timutimu, Taumāhekeheke.